Makwaba demba 24/7 eso. Meka 24/7 no agye me to say konkonsa efie. Ene insema abeto 24/7 ye pon so ene say ababa obi a friend Margaret sewa a okọ school e wo Temasco e Tema senior high a ochina form 3 nansi o ma akwan ba afie no no na wofo edi nkomo say agency bi e wo eye Nigeria Lagos se on pese o mo fa no ka o mo sponsor no na o mo de ntu kwan e ko Canada to bo maame amane o ka kire maame no maame se da bi agency kura mo yese ya sebi ye ntue taku na asempo ade e bia no mo ye fraud o mo dada nti no metu fu se eno mo ni sa nkomo ni bie twa nkomo no eso ti so ni se neso maba wa ba ide the way maba wa ti pe akonto no where on the wantie ti aba mo bie school no na papa na nkasa ekosi ne ba no e wo school mo ti okosi ni we no edi be na wotwe be miensem no so ye nte ye ba no nkanti ye frɛ ye ba no na ye busan se no ho tete omo frɛ line na enko omo test na enko ti we na omo frɛ ne ba no ne na wofo no bia omo school busan oh daddy ode as Margaret bae no be 1 week time na o free school mu se wo ko ba bia ba na wan kra obi a se wan kra obi a be property a wo ko no se o free school ti ade ko ba na afi abo awofo no ehu se di asem na asi interne ma o maame aba be ye atum se mira me ye ba ne ba afie no asem si na o ka kire mi o se nkrofo bi se on be so mo be fa no no be mo boa na ma okọ Canada na ne papa na re tina asem si ya bofra ba fie na asem si asi wan kan kire me afi ye nte ye ba ne nka no e na be kan kire na afi akoya ndihie to mo start se omo friend no WhatsApp call to mo friend WhatsApp call no e ko obi amfa e kire na mo hu se ne ba no obi abebo message se me wo Lagos ni pa bo message ni we ne no ano no afi omo chatting bi ma enko omo ya omo like reply bi ama ti ato omo ene ayam hihie ato omo ne ayam hihie sese no omo ba no so wo Lagos ana se wo he yenko ne enko ginchiremu emfiri nua ba no homra on WhatsApp because my friend normal call grandpa enko. So it was just as if he called her number on WhatsApp and it went through, but she didn't pick up the number. She didn't pick up the call. And instead she sent us a message that she's in Lagos. What's she doing in Lagos? We don't know right now. But then it was just yesterday that my mom told us that when she was on vacation, there is this Nigerian agency that says that they want to take her to Canada and she wants to go. So then she's telling my mom if my mom will agree to it, and my mom said no. My mom said she told her no, they are not real because they are not taking any money, they're not taking nothing, they're just taking her for free, they just want to help her. That's what she said. The last message we got from her is she's in Lagos. She didn't pick our call. She sent us a text that she's in Lagos, and since then we've been trying to reach her and we're not getting her. Right now when we send her a message, it takes one. Until last week, 4 days ago, she herself came to send my dad a message that she's in Lagos. And after sending us a message that she's in Lagos, we've still not heard from her again. Like, I don't know why she's not replying our messages again. We are not hearing from her again. We didn't even get the chance to hear her voice. Just a message, just a simple. It's a routine in your banner. Quite of us all sit chile in Senuma, and that's a day I'm share. Into to say, send Comu Bano, and answer Comunia Casa, and maybe our reply message now. Ke whom crab day, ebe bonus Now that time, maybe a montim come a whom be a mommy, or monte. Omunia no omobano a voice that they be just type or type it into say you no send you no OBINIM nipa property to omo de adesere de to ankran ene abambofo say omo sromos omo moa na omo ntimi nhwe omunua ba no omoba no emom ne say omunim ba bia na kira kwan wo message ndi omu say wose wo Lagos ba say yampa na say nyampa de yenim ti yesre maame no say yemma no ebe fie no mo kan asem bi kire ya mo ma yentu ho anamo o kan asem no kire okra no ke bia obetima ka kire owura empo kan kire owura e bia o kire ni ba kon wo school mo say say na oba ne ebe fie no obe kan teacher ni no mo so mo nim ho bibia na ana say mo sremo mo ame na bia san krofo no mo ye ne ntwetwem say yampa
anase nyampa saa de no anko so nti esere ya wofo no se se ema no efri school ba no mbeka me bi kira ye nya ntobose na ye nyina omachi ne mo obom ne nhwe asem no ye na nya sa obetukoti asan weyem because oba na asem na okan no wanfa no se bia asem hia enso sa akora na kasa no ono afa na asem hia atimi adwane efri school ye do akọ school mo na me sa de so bobi so be school mpanifo no te ona ohwe school no so no abofro no timi fa hin no pie free school o he border o the school ti he fa no timi fa ya o timi pie free school ma sisi aye hu no nti ebe school no awofo no okwan bi ase o mutimi koshin school no se de abofra be hye monsa mutimi jama na pie abra ye ni ma de property ya abofra no e de pie nti akyerkyerefo ene online omo de school ahodo ano no yesere mo so mo ni nko ye mofra no ho e ma ye mo ni anko ho a asem bi ba ebefa mo ho bi wanya awofo papa asem ye abai wo school ra no ba bi opebi obetimi do akọ efise wo de ne ba no awura mo compound onye wura wa wo ye momodia ti abofra no bekọ abontino onko abontino ejina mo school compound mo ankasa mo so nti yesere ti we na ekase emofra fon so mo de ko school no so no etoda ha adwene se wo tie ni nua ban mu a nkomo mo ne edi na bibie no akire se mo bo teachers for no kra mane anaso mo ankasa de mo ni akọ mo de to mo na akọ school mu ho akọbusa asem ni mu omo so mo frɛ ne man na fofo abre wo senior house master senior house mistress ewo ho ye ni we ni na ho dwuma ti etoda awofo no ye se me ma amofra no fa fun ko school kwan ba ko se abofra no school mu no kwan be no fa so otimi nya saa agency kro no e no mo chate ye ana e no mo kasa ye so mbe fa no ana so man scholarship full scholarship wa omo sponsor na ko Canada kwan be no fa so a otimi no mo di nkomo no ono mo ani nkomo no ofie ono mo di nkomo no school ene ko wie fie ti fonso na ye ma ye mofra no wusu no eno ka ho bi ene de omo ekosem ti esere busuafo se wo ni atwa ya baba wo ya oda ye mfonyini so no wo hwe numbers na o screen ase obetimi afre na wabo ama abusuafo so ensa etimi aka ena weesu ye afutu a ekwa ye nuanom emma titiro mofra ene mpanyin na se unu obi kasa e social media se mikoshia so mesi wo ha me ko mentin wo ha me ko Lagos wa ankasa no ho ehu se hodwa nkomo ankasa no munyane ma ha o na wo te Ghana wo so ko Lagos o ko pedai ena won tena Ghana ni bo hweto sa hwe fo ni hwe Ghana ha kasa no hwe Lagos Nigeria fo do mo krom ha nti komo hodwa nkomo ba ha na nti yesre mo sa niema no emwa se sa baba wa ye kan ye nim se wote ase se wo he obinim enti se obi fro se bia so masi hia me wo ha se wonnim nipa ne poten a kamle kame tufu se enko ena empo se obekọ a ma wawofo enyawe ma wawofo no mo nkasa na ye hu se ba bia wo kọ no se yipo ne ehu a ye mla so masi o mebusaw empena twe ne we me kọ a me ko hia me boy me ko hia me girl ne mu ahwan no sa ne ma we ne na no ena wie be wie no na de wakoto adaka mnem nipa na wo kọ no won unnim ne tirimu adwene bia wunhia ne mpodaw ade ba kwan ya na eja ewum no se nipa wunhia ne da wotimi nya kokoduro kohia no de bia mka se ma wiase ni na apom akoduro a eye ma because so nimo be ma da na be ma timi ka se bia AVRAHAM oba timi ekotwa bia okọ Accra Kumasi to Accra VIP okohia ne mpena boy ne dia amobato no kohia ne mpena wa Accra tema Lago like emwa be ma ne so odowa mane mrafie enam se wankasa nim se bia bra obo no emfatanti no ena so ma ho kwan emane basa na wokọ na bibi kọto wa hwan na wokọ bisa no saketi to bi ti bebre ababa wa bi oba winiba obe echire yankwanhia obi firi ba bi koi Accra akohia ne boy o maame te aduane ase bedi aye se oba na so wo henhen no brabehwe oba ne furu na wo Accra akwan so no maame no wo ye dai onyi nni efise ne bana nkran se ho no wokọ ti yesre emma no emma ntitiro no ene emaame nso no yesre mo ni nko emofra no ho emma ye na yesa de ekoso no de ekoso no kankan omo school mtitiro nyema bi bebre koso abefo ntintan fidie no so a aya na eja mo mi ntu ye manefo ye nka ye mane ma ye ho me ntiantian omo o tiantian mofra na eno ne de sa na ma wi ne na abai e bia wofo be kan sa asem kirewe wunya ntobose ye
ene akra ne tena ase oh woni se bia sei me hiro me ba saa de dem fa mo nyim emmo tunefo like kan sem bia to na adwene mu a oto no besi ntimas asema maame akan atomasum but hey jai enfi wo mo ebi do me yazan onso waka ne tra ebi abofra so na nija kontu ho obani akontu ogo Canada ka wote wana wasani picture maame he Canada na okra wonim ti yesremu mama saa nema we ni na yemfa afutuo emma ye ma no ene obipia na bi za abone sama ayekoso no eso entimi emra fom emma ye 24/7 eso makramo